toujours alfaslu tasiu toujours faslu 9 on darsuɗimmo on e nder faslu on sabu juutugol makko en kuppimo en sendimo en waɗi darsu ɗiɗi wiwɗen fa qawluhu dal makko ngol kanko Allah wa bi sha'abin jahilin sabu gorol majjungol sarihun ɗum ko feeñu ɗum fi annahu wonde ngol gorol ashabul arabi ko gorol arabu ɓen idi nde tawno huwa shabu ko ngol wonno gorol aljahilu majjungol ngol qabla bi tati ko adine laaɗa neleede hatta innal yahud hande tawn alyahuda ɓen kanuɓe laatike yusammuna al araba hiɓe wiyayno arabu ɓen bil ummiyina humen binneɓe kama jaa wano arde fiha e nder muɗum kadalika kono ni qawluhu daalole makko ngol kadi fala yazulu serata laqadibu ñaawowo on ñaawore ndellegoye min yahuda immorde alyahuda ɓen wal mudabbir e toppitagol ngol min faqdihi e ɗum hino e junngo buse makko ɗen e mantorɗum makko ɗum hatta yaji'a ha aroya alladi on lahu mo wodani alkullu fiyake ɗen fof wa iyahu ko faade on ɗon tamtazurul umam won ko mofte ɗen habbi faman dalladi ko mboni on intazaratul umam mofte ɗen habbiti siwa nabiyina siwona annabajo meɗe muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala wala siyama alyahuda tentini alyahuda fagad kanu gomɗi ɓe laatike akthara nnasi ɓe ɓuri ɗuɗde yimɓe ɓen fof intizara allahu habbagol mo ɓe itira fatim saabu qirritale maɓɓe assarihati feeñuɗe ɗe walakin nas kontum alhasadu ko gañanande huwa alladi ko ndi woni ndin haramahum ɗawdi ɓe al imana bihi gomɗingol mo wattiba'ahu e jokkugol mo kanko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam qala taala allah daali fi surati baqara wa kano ɓe laatinoke min qabilu ko adi nelaɗo neleede yastaftihuna haɗi ɓe landoytono ala alladina e dow ɓe kafaru yedduɓe ɗum woni he arabu ɓen hari on sey wonno yedduɓe falamma jahum joni noon nde arnoɓe ma arafu ko ko ɓe andi hino kafaru bihi ɓe yeddi ɗum falanatullahi kuddi allah ndi woni alal kafirina e hoore e feraɓen kama jaa wano ardi fil injil ka injila kadi albisharatu taliya humpitale wonɓe arde ɗo ɗen awalan fi tilkal ayyam ko e nder ɗen ñalɗi jaa ari yohana oɗo karamokojo amen almu'madan oɗo wi'eteɗo mu'madan ko inde tawde ko haala jeeya ɗum e bani israil yakrisu himo waajo fi barriyati lyahudi fi dandingol alyahudaɓe ɓe qailan himo inna tuubu koni tuube ruttuɗo lennaw koni kadi egataraba gomɗi ɓattike malakutu samawati jeyowo laamagol kammuli ɗin fa qawlo wi'gol mo kadi egataraba gomɗi ɓattike malakutu samawati laamotoɗo jeyowo kammuli ɗin isharatun ɗum ko humpitande ila muhammadin ko sappande faade muhammadu sallallahu alaihi wasallam kama huwa wono woniri kanko nelaɗo bisharatun ko sappande bi qurbi bi'ithatihi fi ɓattagol nelegol mo idi nde tawno huwa alladi kanko woni on malaka jeyɗo laami wa hakama ñaawiri ɓe qanuni sama luwaji iwruɗi ɗin ka kammu saniyan ɗimmun ɗum qaddama lahum ardinani keɓe masalan misal akara gongal go o ardinaniɓe qaddama lahum o ardinaniɓe masalan akara misal go qailan o wi kanko annabi isa yushbihu ɓattike malakutu samawati jeyowo nele iwayɗe ɗen ka kammu e ɗum ɓattike hino wayi habbata hardalin ɗum no nanditi yushbihu hino nanditi hakke ko tata ɓattike hino nanditi oɗo jeyowo nelal iwrugal ngal kasama habbata hardalin wano abbere jarra akadaha insanu nde neɗɗo ƴettata wa zaraha o remande fi haqlihi ka nder ngesa makko waya tawa nden abbere nde o remi askaru ɓuri fanɗude jami albuduri e dendanangal gabbe ɗe o sanki o remi ɗen walakin skoni mata namata tuma nde abbere nden fuɗi mawni faya tawa kayre aqbalul buɓuli ko kayre ɓuri mawnude janɗa wilfiɗa e puɗi hedditiɗɗin fof ko noon ne laaɗo wayi ko fanɗa ɗo yawitaɗo ka gite kono ko ɓurɗo annabaɓe hedditiɗɗin fof fa hadil ibaratu nde ɗo taskande fil injil no ka injila hiya ko nde aynu woni tigi tigi ma dakarahu taala ko allah janti fil qur'an ka qur'an alkarimi tedduɗo id qala taala tumande allah tedduto ɗon daali o mathalu misal maɓɓe ngal fil injil ka injil ka zar'in hino wayi wano remuru akhraja yaltindu chataw puɗi mayri on fa azarahu ndu mawni fastaglasa ndu sukki fastawa ndu toowi
ala sugi e dow belenji mabba on yujibu zurra himba hawna remoɓe liyaghida bihimul kuffar fi yo tikkinirɓe heferaɓe almuradu ko fanda min dalika e ɗum muhammadun sallah sallam wa sahabu kono laaɗo sahabaɓe muɗum ɓe salisan antaligu mi yehi li anni sabmi in lam antaligu simi yaha lam yatikum arata on albar dalit oɗo wajotoɗo ko ɗum wiyete albar dalit bimana ko nya ko wajotoɗo ko ɗum wiyete albar dalit fa amma in talaqtu amma sewni mi yehi arsaltuhu ilaykum ko neleteɗo faade moɗon fa ida jaa stayuni o ari da fa ida jaa stayuni o ari daka waɗon yuwabbihu alam o huɓintinayi tagore nden o ɓoray tagore nden o ittande ala khati'atihi e hoore faljireji ko nde wondi kon ene alaysat e wona li hadihi l jumla to ngol ɗo konngol min al injil immorde ka injila sarihatan ko feeñugol fi tabshiri fi humpotogol bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam man huwa al bargalit ko mboni arɗo waaji on illam yakun sey laatake muhammadan ko muhammad aman huwa alladi ko mbo woni on wabbaha al alama hipputuɗo tagore nden ɓuri nde ittinde ala hawtiyata e hoore faljere ko nde woni kon siwaw si wona nelaaɗo id nde tawno huwa alladi kanko woni on bu'ita nelaaɗo wal alam tawi tagore nden yasbahu hinde fubbo fi buhuril fasade e nder baharuji boneji wa shururi e boneji wal wasaniyatu e rewgol sanam daribatun e ko nde waɗunde kayre fedde nden atunabaha e daribatun ko nde waɗunde atunabaha deedi mayre on e nder boneji ɗi hatta fi ahlil kitabi ha yimɓe defte ɓe wa man huwa komboni on alladi on e jaa arɗo baada rafi isa ɓawo annabi isa ɓantede to kammu yadumo no nodda ilallah fa adallah rabbi samawati jeeɗo kammude ɗin wal arde linni o gayra muhammadin sallah sallam hara wona muhammad ala al adillatul aqliya dalil eggaɗo itta on ko haqqille joni e awalan ara nun ɗum mal mani o ko honɗum woni ko haɗata ala ko haɗata min an yursilallahu dinde allah nelata muhammadu rasulan waɗamo nelaɗo fi on ɗum wagad arsala gomɗi o nelino min kabli ko adi nelaɗo mi'atil mursalin temeɗɗe nelaɓe wa basa o neli imminino ala fal ambiya e guluji annabaɓe fa ida kana silatike lamani ala ko sakkoto min dalka e ɗum aqlan ka hakkil wala shar'an wona ka sharia fa bi ayi wajhin haray ko hongal e bangal no joni tun kadu yeddirte risalatu nelal makko ngal watu kaffaru yedde nubuwatuhu annabaku makko ngon kanko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ila umumi nas faade ko ɗum woni huɓitande yimɓe ɓen dendangal haray ko ɗum addata ɗum saniyan ɗin mum ɗum azurufu gireli allati ɗin iktanafat ko ɗum woni ɗi nefini azurufu laawi allati ɗin iktanafat ɗi nefini allati ɗin iktanafat yowitorɗi bi'ithatahu nelegol mo kanko nelaɗo alayhi salatu wassalam kanat ɗin ɗi laatike tatatallabu hiɗi ɗaɓɓa hiɗi hatojini risalatan nelal samawiyatan asama yankewal wa rasulan e nelaɗo yujaddidu mono hiɗintinana lil bashariyati yimɓe ɓen ahada ma'rifatiha e jamanu andugol maɓɓe ngol bi khaliqiha taguɗo ɓe on azza wa jalla saniyan ɗi mum ɗum e intisharul islam sakitagol oɗo islam bi suratin heña fi anha'il alam e nder seraji aduna o wa qutarin e seraji shatta sertuɗi fi anha'il ma'mura e seraji wurnitaɗi wa qubulun nasi e jaɓugol yimɓe lahu wonande ka dina heña wa yitaru e battingol makka ala gayri e dow ko tana makka min al adiyani e dinaji hedditiɗi dalilum ɗum ɗo kadi ko dalil ala sidiki nubuwatihi e gongugol annabako makko ngon kanko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam raabi annaye ɓum ɗum sihhatu ko ɗum woni sellugol almubadi fuɗɗiɗo o allati o jaa biha
mo addi ɗum sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah o wa sidgo ha e gungugol muɗum wa salahiyatu ha e hisugol muɗum sellugol mum kelɗa wa zuhur e feeñugol nata'iji ha nafoore muɗum nden tayyibatan hara kono laaɓiri mubarakatan no waɗira barki tasharu ɗum kadi no seedi to annaha wonde ɗum ɗo min indillahi ko yiru ɗum ka Allah taala to ɗon wa anna sahibaha e wonde no wondiɗo ɗum ɗo on rasulullahi ko nelaɗo Allah wa nabiyuhu ko annabajo Allah khamisan jabun ɗum ma zahara ko ko feeñi ala yaday e suretteje makko ɗen kanko nelaɗo min al mu'jizati immorde mu'jizaji wal khawariji ko ɗum woni e piiji yawtuɗi aada ha legoy piiji ɗi o wawa wadde ko ɗum wiyete al khawariji kawa keeji legoy allati ɗin yuhilul aqlu tawata hakkel no salo sudura ha yaltugol majji ala yadi e dow jungo gayri nabiin tawatana annabajo rasulin wa rasulin en laaɓe wa hada hino ɗo tarafun peccum min tilkal mu'jizati e ɗin mu'jizaji nani kama hiya wono ɗi woniri sabitatun ko ɗi tabutudi fil hadisi sahih e hadisaji selluɗe al ashbahi nanduɗe al mutawatiri jokkodirɗe alladi ɗen ɗe annda ndawre malaika de bo fennataɗe illa da'iful aqli sona lowɗo hakkil e aw fa'idu ma hattiɗo haqqille mum furay awalan ara nun ɗum eɗin mu'jizaji inshiqaqul qamar sekagol ndu lewru lahu wonande nelaɗo sallallahu alaihi wasallam faqad talaba walid ibn al-mughir gomɗi oɗo ɗaɓɓiri wa gayru e koynamo min kuffar quraish immorde efraɓe quraishiyankoɓe ɓe ɗaɓɓirimo kanko nelaɗo ayatan made mu'jizatan ronkinowo noore minhu immorde makko kanko nelaɗo alayhi salam ɓe ɗaɓɓirimo ɗum tadullude no tindina ala sidigihi e dow gongugol makko fi da'wa e nder ko nodditade kon no bo wati annabako ngu wa risalati e nelanga fan shaqqa lahu sekanimo kanko nelaɗon se alqamaru lewru ɗum farqatani pecce ɗiɗi furqatan feccere fawgal jabali waali ka hoore fello furqatan e fedde goo feccere goo dunahu waali ko ɗum woni ka gaɗa fello ɓaawo fello to fa qala lahum nabiyyu annabaji allahumma kanu alayhi salatu wassalam ishhadu awa seedite nani yi e nani qala ba'dum yoga e maɓɓe wi ra'aytul qamara min mi yi lewru ɗum bayna farjata yil jabali hakkunde reedu pelle ɗe ɗiɗi jabali abi gubays ngo fello wiyetego abi gubays feccere goo no waali ɗon e wagad salat gomɗi landama quraysiyankoɓe ahla biladin ukhra e yimɓe gadi salat gomɗi landike quraysiyankoɓe ahla biladin ukhra yimɓe leyɗele goo tawi kamɓe kadi ɓe yii ɗum hal shahadu taw si ɓe yii ɓe tawama inshiqaqul qamar sekagol ndu lewru fa akhbiru bi humpita bihi e muɗum fa akhbiru bihi ɓe humpiti e muɗum kamara wono ɓe yiiri no netti bi mana ɓe qirriti ɓe rekkonisi wa nasala jippi on sa qawlullahi ta'ala eɗo tarabati saat koni dargal ɓattike wan shaqqal qamar lewru sekike ko woni tun ɓe won yaraw hayso ɓe yi ayatan mande o yowriduɓe ɗurnoto way ɓuluɓe nasirun ko mbila yagal ni mustamirun ndumi ngal wa kaddabu ɓe finni watta bawo ɓe jokki ahwahum ko welataɓe kon saniyan ɗi mum ɗum usibat heɓuno ayno qatada ta yitere qatada yawma uhudin ka ñande gueɗe uhudi hatta waqat hande yani few ala wajinati ka hoore gaɓɓude makko nde ƴeewi fewde yani nde waali ka hoore gaɓɓude faraddaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah on wattinde fakanat nde laati ahsana minha hinde ɓuriri e moƴƴi no nde ɓuriri e moƴƴirde qablu kadu bi mana nde wonti no moƴƴiri ɓuri no nde woniri no lawno ay ɗum ko mujiza salisan ta taɓun ɗum e ramidat yanuno ayna ali ibn abi talib gite sayyidina ali ibn abi talib ɗin fo ma hara ɗe muusuno ñaaba goɗɗum e mum yawma khaybar ka gere khaybar fa nafata fima nelaɗo wutti e majje rasulullah nelaɗo sallallahu alaihi wasallam afdalu salati wa salami ummo ɓutti e kise ɓuri wonde mum fa bari ataɗe selli ka allam yakun asikka e laatanoki biha e majje shay'un hay e hunde abadan ha hande rabi anna e ɓunɗum in kasarat helno kadi saga ibnul hakam beleru oɗo sabaji yawma badrin kagere badri toujours fa nafasa alayha nelaɗo wutti e beleru ndum fa bari andu selli li wakkati e wakkatu mayri ɗon e ɗon nawigol kadi ko ha hekkikide walam yahsul lahu e
heɓitali mo hande kadi alamul musendi ɗatto ha hande. Khamsan jawunɗum nutqu shajar yewtugol nga leggal lahu wonandemo kanko ne laaɗo alayhi salam. Fagado dana minu gomɗi ɓattino mo ñande go arabino arabiyankejo. Faqala lahu on inane mo ya arabi ko arabiyankejo ayna turiri konto on ɗa yawde. Qala wimo ila ahli mbeyado ka ɓeygol ande. Qala wi hallaka ila khairin, est ce que hiɗa wawi jaɓɓude ko ɓuri ɗum ɗo moƴƴude. Faqala inni wama huwa konno ɓurata ɗum moƴƴude. Qala maki tashhadu ko ya seedito an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Faqala al-arabiyyu arabiyankejo hin ene man yashhadu laka, kombo seedi tan toma ala ma taqulu e dow ko wolɗa wonde ko gonga. Faqala sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah ma kan hadi shajar, ngal leggal ɗo sina faalami nodda ngal seedi to yashiru kanko nelaɗo sappi ila shajaratin faade leggal bishati ilwaɗi wongal kasera ayde ɗon oyninga yo ngara ngal seedi to faago balat ngal fewtiti tamuddul arda hingal feera leydi ndin hatta qamata ha ngal dari ha ki dari ki ñiiɓi ha ngal ari ngal dari kangal leggal ngal bayna da yeeso nelaɗo fastashhadaha o seedini ngal salasa labitati fa shahidatu kal seediti himo wiide ngal wi ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ngal wawla ha timmi laabi tati kangal leggal ngal goye wiwɗen wona tindini wona taali kama qala alayhi salatu wasalam no nelaɗo Allah makiri noon. Sadisan jeega ɓunɗum haninu ñuñugol ñunco wulla jadi'ul nakhla yullere tamaro nde lahu fi makkanko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wa bukauhu e wullugol mayron bi sautin hito sami'ahu nanango man fi masjidi ɓe on ɓe ka nder juulirde toon qatibatan no hippuri. wa dhalika ɗum lamma faraqahu sallallahu alaihi wasallam to manene laaɗo sertuno makko baɗama kana ɓawo laatike yahtubu himo khutba alayhi e hoore muɗum ka minbarin lahu baɗama kana ɓa kanko nelaɗo laatike yahtubu mo khutba ino alayhi hoore jullere nden ka minbarin lahu wono minbar makko on no ƴawray to noon ɗum khutba. walamma suni alaw tuma nde darnananomo moƴƴinanomo alminbaru minbaru ka o juula wa taraka o acciti asawda ƴawgo alayha e hoore jullere nde mbaka nde wulli haninan ka sunagol ñunco o shawkan e ka faalegol hilay faade nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. faqad lu sumi alahu gomɗi nananinde ko nde wullata kon sawtun hito ka sawtil ishar hono hito ngeloba duñumba womba e fiirimugol. walam yaskutu mba deƴƴali hatta ja'ahu ko ɗum woni ha arimba ar rasulu nelaɗo Allah alayhi salatu wassalam wa wada yadahu sharifa waɗi sooke o makko teddugo ngon alay hoore mabba fasakat on sumati mba deƴƴini mbaɗimi. saabi en jeɗɗa mum duwawu ko nder duwa makko kanko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ala kisra e dow oɗo lanɗo kisra kuddindi waɗi hoore makko ndin e bitamzigi fi muncagol mulki laamu makko ngun fatamazzaga ngu muncile. sani en jeetata ɗum ɗum du'a makko kanko nelaɗo alayhi salatu wassalam libni abbas fi oɗo abdullah ibn abbas fi dini kam fakana o laati indallahi ka Allah fakana laati abdullah ibn abbas habru hadhihi l umma kanko ni baharu ɗeɗo mofte sabu o du'a. tasian jeena e ɓunnum taksiru ta'am ko ɗuɗɗingol oɗo ñamete bi du'ahi sabu du'a makko o fagada akala gomɗi ñaami min mudday sha'irin immorde ko ɗum woni e muuduji ɗiɗi ngawri fakat pet aktar ko ɓuri ɗuɗude min samanina di capanɗe jeetato rajulan worɓe. ashiran sappo ɓunɗum takfirul ma'i ko ɗuɗɗingol ɗan ɗo ndiyan kadi biduwayi sabu duwa makko o fagad artishannasu gom ɗimɓe ɓen ɗon ɗano yawmal hudaybi ka gueɗe hudaybi wa rasulullahi tani laɗallahu alayhi aska salatu wassalam bayna yadayhi no yeeso makko zak watu ma in saku ndiyan yetawadda musalligo minha e makko wago bala nasimi ɓen fof wubbi ari nawo hella makko fi hokkorɓe ndiyan ɗan ɓe yara wa gal ɓeni laysa indana illa ma fi raqwatika nelaɗo min jogaki e ndiyan ɗo haywde sowna konkon e nder kumbon fo ma ɗon fa wada sala sala nelaɗo Allah waɗi e daw soke o maɓɓe gon fi raqwatika nder saku ndiyan fa ja'alanma ndiyan ɗam wonti yafuru hiɗan yuppo pullito min bayni asabi
hakkunde kolli maɓɓe ɗin ka amsalil uyuni wano sifa ɗiya canɗi hedditiɗi fa shariba al qawmu yiɓe ɓen yari wa tawaddaw ɓe salligiɓe mes wa kanu ɓe laatili 1500 nafarin koɓe yimɓe wulure e temeɗɗe jowo ko ɓe yawno ka sulhul hudaybi. السادس عشر سابو غابون الحادي عشر الإسراء كو نيوينا نقول يوا والمعراج نيوينا نقول جيبو من المسجد المدي جول الحرام كدوني تدود إلى المسجد من المسجد الحرام إلى كجول الله ورمانتين إلى المسجد الأقصى كجول الله وقدون دون فلسطين إلى السماوات الأولى هكا كمدودو ila sidratil muntaha ha ka nokkure nde gandal tagore nden ko ɗum woni ka hatti ɗon ko ɗum wiyete sidratul muntaha wa aada ila firashi o rutti faade e daɗɗude makko ndi walam yabrudu tawi hani ka o waalino ɗum o immi tawi ɓuttali. Allahu akbar. sappo e ɗiɗi alquranul karim ko ndeɗo alquranare alkitabu ko deftere alladi nden fi nde woni e nder muɗum naba on habaruji min qablina aditiɗen wa khabaruji min badina wontirɗe ɓawo men kadi wa hukmu e ñawore ma baynana konkoni hakkunde meɗen fewndo ɗo wa fiitano e nder muɗum alhada peewal wa nuru e annora fa huwa mu'jizatuhu kanko mu'jiza makko ngan ko nde laaɗo aluzma ko mawnuɗi tedduɗi wa ayatu nubuwati e mandeji annabako makko ngo alkhalidu luttayɗi ɗin wal baqiyatu e heddiɗi ɗin ala umuril ayyam e dow feƴƴugol ñalɗi ɗi wa karril usur e fillinnagol jamanu ngu yazilla bihi fiyo wonto sabu makko dalil on qa e man ko ñiɓuɗo ala sodigi e dow gongol nubuwati annabako makko ngu alayhi salatu wassalam wal hujjatu hujjam sabita tan ko tabitowo ala halqi ore tagore nden ila an yarisallahu al-arda ha ñande nanɗa Allah roni leydi ni fal qur'anul azim de alquran teddude min azami ko jande ɓurde mawde ma utiya nabiyan konko annabaɓe go hokka minal mujizat e mudde mujisaji wa min akbar no jeeya ko ɓuri mawnude ma utiya e konko kanko nelaɗo hokka minal bayinati ummadde hujjaji feeñuɗi wa fino e nder mum yagulo maki ma minal ambiya ala annabaɓe nabin annabajo o illa waga ɗo woti a gomɗi si wona o hokkorama minal ayati morde ayaji ma mislu wonko tata sifa muɗum amana hino gomɗina hoolo alayhi hoore mum albasharu neɗɗo wa innama kana alladi andu ko woni on nden hunde wutito nde mi hokka wahayan aw ha hullahu allah no wawinde ilayhi faade maɓɓe kadi fa arju miɗo tiji an akuna nde mi laatotako an akuna nde mi laato aksaram ɓuroyɗo ɓe fof ɗuɗude taban jokko ɓe qiyamata ñande dargal ɓe sanƴini ɗum ko ɗum si waɗi inna ɗen yo en jombu buy yo en jiide buy nemɓe kadi neydi islam fi yo en fabro nelaɗo jama molanaɗo majorité molanaɗo ɓawa maɓɓe saabu en andi jaka koɓe folotirayɓe ma awa dogo to kala haɓɓitoto ko kañum jogoto machine ko nam wiwɗen kamɓe nelaɗo sallah sallam tigi ɓe maaki ala hay e nelaɗo goto e annabajo si wona hokkama immorde mandeji konko tata ko hino gomɗina e hoore mum ibnu adama min kadi komi hokka wa innama kana ande min kadi komi laati alladi nde hunde wutitude mi hokka wahayan ko wawi awhahullahu nde allah wawini ilayya faade an faare jumɗo tijji an akuna nde mi laatto actaron ɓurɗoɓe fo ɗuɗude taaɓe an jokkoɓe yawmal qiyamati ñande dargal haray ko ɗo kañum faslun neefo on o lanni kañum darsu ɗimmo muɗum on haray ko darsu en e darsu de woni e nder faslun neefo on kala ko famini en yetti allah subahana taala kala ko faminaki on nodda ka numéro téléphone ji ɗi mi jonni ndaren so tawi woni en wawa ittude ko ñawi goo ton so kadi en wawata en ettoto humpodiren e jomiraɓe gande ɓen toujours nodde e kala ella mo yiwɗon mi daranoto ha o iwa inchallah wallahu ala wa alam.